Jesam ready otišao. Mama, daj. Yo. Gdje ćemo sa Feniksom duša? Čeće. Radimo klip u klipu. Ja nam bolje pokažem, ovaj je bot, ja sam vidio na YouTube, ovaj je bot, ovo nije radio. Ko? Ja sam vidio, ovo je radio, ovo je radio. Kak znaš? Vidio sam na YouTube. A kak znaš? Ovo Po ga čemu? je bacio besa, bukvalno ih može otvarati vrata bez koda unazad, to i pravi igrači. I može i Jones, nekog druga. Aha. Znam da radimo klip u klipu snimam je. Samo sad. Ok. Ne znam, ja mislim da se zeznuo se onaj lik što sam ja bio na vrati nokan. Ona uzeti. Am pokušat na gornju skreći. Ok. Idemo jedan win. Moramo, znači, šitamo čitav South i onda idemo na 0 point šita kao ne botove. Gledaj šta ih. Ako nađem da. Vidim dvojicu idu na glavnu. A sad primam folda ništa. Nemam nija. Puca me. What? Ovaj puca kroz zidove nadre. Come to me, ako me ubije imaš gun kod mene. Ne, evo pickaxe mi. Na keyboardu. Taj me ubije. Kako lik još uvijek ima 100 HP? Haj radi. Ok. Ja sam ti se preplatio preko 2 akaunta. Ma nije, dobar si. A nemamo ni message, ona nije bilo na tome. Moram se detaliti. Ne znam, nije. Radiš li recording? Znači imamo klipu, ovo je Gaming Rusher. Obavezno idite posjetiti mu kanal. Posjetite kanal Feniksa. Ovaj zadnji video sam malo povodio, stavio sam svoj link u svoj kanal. Thanks. Ja to ono ne mogu jer sam na PlayStation. Hajde ti plesati. Hajde. Promjena plana. Neko me skrižio prst.
Zna da se sa imenom. Kad dobijem PC, pravit ću vam highlights isto ako me budete dalje podržavali. Nadre, puca me neko, nisam on grao. Debila. Ovo ima mini. Da li imaš išta? Da li imaš išta meca? No man. Hajde pokušaj razbiti ovo ovdje da mogu da padnem dole. Evo ga, Nadre izlazi. Evo ga tu. Hoće da me finiše. Ne, ne, sad. Finiše. Finiša me. Nisam ne. Taj me debil. Ha? A prosto što smo ovako loši sa ognjenima. Nismo mi krivi. Onda me pištao da me onda takvim čuo. Na moj tac. Onda na moj tac. Juzo mi je tac kad me ubije. Nije vrijeme. Ovo neće. Mam toliko smo imali. Ja sam vam htio snimat live, ali mi nije dalo. Htio sam vam danas snimat live, ali mi nije dalo. Nadre, pogledaj ovo. Letlo mi bilo. Nadamo se da nekom neće skliznuti prst. Ja još nisam vidio ni jedan rapid SMG. Ljudi su neki rekli, dodali su, a ne mogu se da su ga makli ono u 5 sekundi. Morao bi napraviti sasvim novi update. Idi na glavu. Ne mogu ni na jedan sprat da uletim. Mali prozor. Imam impuls. Ako me neko napadne. Da mogu pobjeći. Ja imam 2 lika na grbačkom stolu. Rest in peace. 42 sam stoji. Opa, zeleni tac. Ja imam sve što mi treba. Ja nisam. Našao sam ga. Sad moram koristiti SMG, ono. Nisam igrao s ovim gunom 10 godina. A imam 10. Wow, imam 12. Ja imam SMG, shotgun i ispod mene su onda isto jer sam ja bukvalno pored toga. Hop. Ima likoga, nema nikoga. Nemoj ići. Dođe impuls samo se. Pa tu smo i trebali. Znaš moj sprej, ha? Svoj sprej.
Samo čekaj, samo čekaj. Ovdje, stivan. Gledaj tu dobro. 20. Završi ga odmah. No mesam. Jel ova ima Nego dosta? snimi da ovdje, fuck. A boš je. Hoćemo da popijem na ovaj jedan. Pa snajpa neka. Ok, samo neću nići tako lako. Još uvijek. Evo, već, ajmo reći, malo bolji neki game. Gdje mi je CVR, bro? Jesi ti uzeo? Ne. Evo mi ga. Ima sad. Imaš charge. Ja sam postao pravo dobar charge. Evo ga blue rapid. Evo ga link na meni. Ima shield. Help. Soccer. Help, strike me. Dead. Skinuo sam dosta. Dead. Imam. Nema ga jedan. Ajmo ga pušat. Izeditam. Editam. Ovdje. Ja idem iznad njega. Izgledam s Miki. Dead. Lever ima. Svi na nas. Oj, treba ti metaka za SMG, imam ih previše. Iza nas s autom, ha. Gledaj sad spreja. 30! Ovo je skoro dead. Znači skoro dead. One shot win. No, ja sam dead. A daj, zašto sa leverom? Znači jedan spema AR je drugi lever. Ajde. Idem džu. Znaš šta? Majko, veze što ne dobijemo vin, zanimljiv je video, zato što imamo dosta killova. Ma ja, ono... Nisam nikoli gdje bio da se kempa u srednjim tom, da ne snajpa. Izašao mi je tvoj video, ono, dok sam scrollao samo na YouTube-u. Izašao mi je tvoj video. Na rekomendi? Da. Opa. YouTube me voli. Na mene Fortnite mrzi, ubacio sve skinove koje volim kad nemam V-Bucksa. Bukvalno ubace Damija, ubace Rivena, ubace ovog, ubace... Bukvalno došao Dami pa Riven. A Nadr kupio vrep za 300. A bukvalno ovo je najposliji vrep. Daj da vidim koji. Uzmi evo ovaj gun. Uzmi ovaj gun brzo. Ovo je pištol. To si uzeo. Ovo ja ne znam više posliji vrep. A bolje ti je da si čuvao za Battle Passu, kako nešto se radi. Ovo sam šest ribak što se radi. Ali moramo mi minuti. Moramo minutu čekati. Bukvalno 15 10 dođe u svi se ništa ne dođe. Kad dobijem PC, ja ću se puno više truditi oko svojih klipova, zato što ću ih onda moći editati i sve to. A ti samo klipove poutaš u video cijeli? Ma ono, postam samo videe. I u klipove? Pa vidiš klip, zar to nije isto? Nije, klipove kraće ono video je 10 minuta. Ma ja snimam ove duže. Samo ono jedan video ko ono sam stavio. Koji si cijeli pogledu? Onaj od 30 minuta prvi. Aha, eto, da se mi ne znamo da smo neznanci, ono, kakav je tebi moj kanal, ono, vide i to.
To super. Ono i duži su, vidio sam je super. Samo ono, pošto ti na PC-u ti možeš jedtati to ono klipove. Imam ti, širat ću ti jednu aplikaciju preko koje možeš da ono režeš videko. Može. Naprimjer početak ono klipa da izrežeš. Hm? Možeš, ajde. Širat ću ti tu aplikaciju, pa ono možeš da izrežeš početak, kraj, šta hoćeš. Možeš izeditati sve. Glavna. Imam dole kalaš. Ima dan. Manje. Dođi kod mene, pratit ću te, a ja sam tu s Uganom. Imam ja na iznad mene. Aha. Pa bukvalno sam pored tebe. Stani jednom mi je samo Gun. Pištolj, brži, plavi lever. GG, win ovaj game. Gdje su više? Bacam grenade. Lik me vaniša ono. Nadre, jesi ti gore na spratu? Penjem se kod tebe. Lik ima sivi, ono, zeleni lever, ovako. Pa zato. Ready. Eno, što radiš? Ovo je zadnji. Ovo je real gamer. Ovo je real. Ovo je taj. Teammates. Naš zadnji game, pa možeš mi da trebaš malo vidjeti šta mi je skojpalo na YouTube. Moramo ga edat. Ja sam procesirao, vidio sam stavio na private onaj dugo i kriva. Ono mora. A nisam vidio, meni još uvijek ono ima 2 videa. Da, sve sam na private, ono što mi kontakt private. Vidim da Onaj, dat ti ja onu aplikaciju s onoj skini, ono, preko čega godi, ono. Ma ja, ali ono, ne znam preko čega ti skidaš aplikaciju. Ono skini to i ono... Šta? Klik, radio sam klik. I vidio sam kad sam pokušavao davno, kad sam tek počeo vidjeti na istom mjestu stavim majke. To nam nešto bilo zanimljivo. Bili smo little kids. Kad se sjetiš da je to bilo prošle godine. Naravno. Da. Evo, čujem i nešto. I ja ne znam, ja se vrtim u krug da bi dobio. Ja sam odjelen, da. Imam fax. Dođi do mene, imam minis. Ali ja sam free, zato ne imam zero. Evo minis. Imaš li gun? Evo ti vam tak. Šta? Može. Zatim sam dobar. Nisam loš. Gdje je tak? Bacam grenade. Sa glavne men se čini.
Evo ga lik, evo ga lik. Ovo ovdje kuće. Čekam ga na vratu. Dvojica su. Ili je jedan, da dvojica su. Help. Jednom sam omašio snajp. Sad izaći kroz vrata. Do mene. Vidim. To. To sam na to. Treba me. Ima medkit. Ovdje. Eto ti ga. Dođi, Ja ću ovoga ubiti. moram sad. Ako on nema shield. Ima shield. Sad. Da nije imao shield, možda bi ga imao. Nadre, spuštam se do tebe. Heala se, dok se on heala ti mene možeš dići. Meni se čini da medkit kopa. Ne, nešto neće. Kakvi se ovdje? To mi je bilo zadnji mec. Ne, čušni. Kom? Ovdje. Vidim. Stizam, dole iznad krv. A ne, Da. kako ti do mene. Nije. Do mene. Evo ga drugi iza mene. Pokušava se timat. Hey, we're friendly here. Daj meni medkit, ima manje. Aj papi. A ova 6 HP. Vidimo se ovaj završetak klipa, nadam se da su